ام به هفته جی لباتمانه امل کوچو کولانن باتمانه بگرن قالوا كا روشا ابوريا تركيا شويه روشا ابوريا وان شويه والله نابي إدارة كي تاني نابي gerek seçer habbi şغلن go idare wabi. Peki şuma ekonomiya ve usakhara bu efsede mi veçine? Baştaki ye seri bulotkin hamma. Ye seri. Ye seri bulotkin go. Ye seri baş bin ve ekonomici baş bin. Çar çurtkin. O aşter bejim yolsuzluk etkin. Seçer insan vana belki 10 insani bakan hamma çar 5 maaş adı senin. Tabii ki teri insana nakil. Tam jî divê naberê da li meclisê bütçe serê xeberdan têkirin. Peki ev bütçe bi dilê we ye li gorî dilê we ye ev bütçe? كل دريمة يقول دريمة بنا وي وقتي جت هزيلش قولي كرما تركيا با دبي معاشي ما هافخار تمام ويتي مامورا دبي بو سنة يوق مش بيرجع مش بيرجع مش بتشام ياوش بيرجع ملات دشي ما اوش بريكا قنادن شواجب كي بريواخر جنابن حمية بيرجع فقير وفقرايا Çare çi li gorî we? çare gerek ki ev yönetim bedegişkirin. Gelo titkarî simîta bifroşî? بلي عبي كلام فروش ما بي مدفروش ما بي انسانه حواليم دورا مجمد كرنا بي مثلا انسانه قوم ناسكن زانو قوتشني بيسنا كم سميت اجمد كرنا بي ابي بجاي كي زمانه بري كسنا ما تخوش ابي بري 5 مليون ابو خكي زعف تخوار بي قبي حفتوني بابي كسنا ما تخوز اني ابي ابي شباب ونا مكلي معشي مثلا هي حفتوني هي حفتوني في بيت ابي سميتك ازامك مكلي روجي د سميت دچا ابو اني قچما خوني قاعده بقابه كزني كا زاركي هرنا ما جلاب كذا اني قچم زعف زور بيابي خدي يردم جيمه تفا ان شاء الله Gelo titkarî pe idara xwe bikî bi firotna simîta? قني بيلك ابي اني دكم ودخم ابي عيني لو اشتري بيجم يعني ناب ما خدي عربه وناب ما خدي خاني ناب ما خدي تشتكش يعني دو شغل ما بي ويفاري بري خد خم ابي ايش خد دولة تم عشينات ما بي بكلنتي امشي بدولة تنجم عشي دولة سنه ابي تشوش كل الحمد لله شكرت 200 وتفروشم اني باغلي دولة ناب يعني يا باغلي خم ابي ان يا تشتر يعني او دولة ابي يرو تبخيش صبيت درخشي ابي كاشبي حجي ام جي برس حف مليار ونيف تسين حف مليار ونيف تيلاي شبكه تورني هنا هم تبي تشك دراي هي ميفاني تين ابي يبيلو ميفانك وزن كان نانك بما برس مبني عرض شتر ابي كان ميرنات ناقويم ده هيدر يعني يروك ورا نكان نانك بدمي اما هر تشتا ابي اما شكر ابي خد تعالى جوري بس ما ابي خدي بس ما ابي تدا بكلنتي مش دولتي اشتنا ابي Tişber bankaytê gelo perê ku didikşînî têra te dikin? لا والله تيرا مناكن السوري هر ما دين دارم شكون تيرا متك ما هناك زمانك ما السياحة عسكري وجسن أمكلي والله لا فيك أما وقع عسكري وجرت إيماجي والله شو تقول إيش خوش بوي ما تشتكتناش بوي خدك أو بقانون ملت وكلي بارتي باش كاش بوي خدك كاش بوي ما نشوري بوي مناكن بيجي نراست بيجن والله تش خلاتك ساعتها كذا قانون ده يا اخوي يزدا 500 مثلا اما يزدا 4 مثلا Ew çawa hûn dikarin îdara xwe bikin? والله يعني ايه وك من سربست بياسة دلن دي سامي دارا خد كنا ما في انساني كو بعسكري وجرت شغلن وانساني كو رنجبرن پر زورا جواره يعني كو ام كتبن في زورايه وانسان خدت على يردم جيوان حميه به Wazibistan jî hat berderî û Wazibistan wê dijwar derbas be elbet fatûrên doğalgaz, ceyran, avê û kirê xaniyan yan vana tev hemû bixî ser hev û xwarina malekî jî bixî ser hev. Mümkün e xwe derxe biharê havîn? ممكن يعني يازدا 12 مليار ممكن فيجا تيرا عائلة كيبكا دفج زاروكا برد عائلة كي دحب بجن كارجش ما خو بيها واي بكا يعني 11 مليون 11,000 12,000 ايرو تيرا ماركته كيناكا دفج كرياوي مصرف مالاوي تلفون والكتريك ودوغال غاز دفج تشتا برده Wazim vê jî bipirsim bütçeya ku her sal têve qetandin ji bûyî baqanan ji bûyî wezîran ev bütçeya ku ji bûyî savunma bakanî û nizanim ji bûyî ku pekî ev hemû ji cêva xelkê dernayê tesîrê li ser we nake? شوا تسيرنا كتسيري محميات ك ام فيجا لتركي فيرجيا ددن دجابي حسبي كشوا تسيري مناكه كو تسيري منك تسيري alt vatandaş gelek ki. Çare çi li gorî we? Yani çare ku hükümet xwe bide hev. Yani براستي gelira Türkiye لگورا hamiye dünyaya pır geleke. Türkiye iro navbera Avrupa'da köprüye ki gerek ki pere Türkiye zaaf buna. Hani yeki Yahudi diyordu ku Türkiye mezba tamam Türkiye bidi tane sevderki on tafzir buna aşaş nedbum ama bela kut fi haline spor şaş bu. İşkime belli jitene mesela işe şart etken روشکی هی روشکی تنه هفتی که هی 20 روزه تنه یا خود انجام وگا ماله دم بیشن
هر انسان بشغل انجاق دبارا خو بکی وگاتنه چند زاروکه تهبن و تتنه بشغلی دبار ضعف زوره همه چی چاره سریه بکن gerek Tayyip Erdoğan jmer çare seriye bike خود هم جنه باورن ملت دي باکا می چفکن دبی حچای کو درد کبه دبی جمالا مخراکر صبيت لید رینه و جارد عین قازان میش دکه demek ki baş her halde baş تدركب تراب او کا خبين الزمان يصبت بقرب بيجي ortam خرات که انا زانم چاويه دش دولت انا زانم چیکیه تکز نویر ده انسان کارور بهو دنشخوار جوین که بک تشکی خبر بده veya eleştiri ki tişki bike در حال دوت تبقرب بابج حفسي فات حقيقة soruşturmak ki tişki bike millet ne ver ha yani millet aslında ne kuşu memnune ne ver tikez ne ver ya ایروز کار می اکنومیا خود برای اما جیرانه من کاره جیرانه پیش خود نکار به میزنه yani ایرو نکارش زاریه خود در چارچی تا alışverişi کی بکه دکتر تدکی تدبیر صبح زیبر چی می‌نم تنکار جیرانه کی خود دعوتی مالب کی ناسکری کی خود خوی کا خود برای کی خود تنکار دعوتی مالب کی alışverişi کی بکه ایرو انکم تمیوانی کی تاغلامیش کی نم کی میلیارد کی نما گوشه حیوان هاتی 400 لی باش تهر لی پیشی بیر تنکار دینه بر میوانداری خود تکاری ایرو تاب خود ایروز کار ما بخون جیرانه من کاری بخون باشه تشوا مثلا ekonomiye درنی Ya zor yani robro zordu be. Robro berna خوشبونی بد شه. Sadem avaji yani vay gol serin gerek bir şekilde duruma millet meyzenin. Millet gerçekten sıkıntıya da yani vara asgari ücretek yazda milyara tilkiriya da meyzene 15 milyara yani gelir dağılımı ki adaletsiz ya. Yani insana ki gonu zavici be asgari ücret bir şغله ne kare hayata haber devam ki. Ya şu çi paya gohed araba da belad be. Da ara milletvekili da ara bakan da ara yandaşı da belad be. Ama halk rob ezilmişti be. Yani İro'da meyzene halkı Türkiye, halkı Suriye خرابتر بیا روبرو yaşam kalitesi ya Türkiye keve. Dedi meyzene genç tevle dedin içine Avrupa. Dravın da çiliyor dedi meyzene kes namaya. Sedeme çiye sedeme gonikare jiyana xo pek bene. Mesela ve yani İro go barışık çebe İro adalet ve keve nava dünyaya en azından او پریگول واتشته برادای دچین ال ملت هره en azından yaşam kalitesi insana bir şekilde artı bir şey be. Yani robro خراد به yani robro ne hoştu be yani daxwaziya me ki bir an önce ev sistemde giş be yani sisteme ke adalet sisteme ke ulo ekonomi sisteme ke ulo sağlık vere دولت باقانی ته ترک ته مملکته ما هزار انسان پیته خبر پیشیش خود کم بکن نجملات جمله دبیر روزه سمیت سه سمیت ابخوا شواق نیورو ایواری سمیتک بیا 7 میلیون از یک کچا خو خانما خو همه سمیت همه خاطر کرد ya valiyek derte der ve roje mecmart sad arabel payvon ایرو ev araba yakıtı vana vergi ve tevj berika minutu dert kevin berika bir halkı dert kevin ایرو maliye bakanı derket çar hab vergi standın je araba neymiş efendim yego pereva yego arabi ve hana pereva hana bera vergi bidin yani tebere xodaya تجاوی خو ساده برده بریکا ملت yani تبع ekonomiye ne kadar bir berika millet okey yani mesela gerçekten inşallah hiçbir ve kayıpçı şekilde şey bir zaman. Yani vega özellikle bizim Türkiye tabaiyle böyle özellikle tarım liber çökmeye hayvancılık yani koçer nikare her zozana ve halk nikare doludu hayvana خويك الجنداجي operasyon şey mesela acil gündbum lo el gündbum gerçekten yani من كان بحيوانات خوي كرايدي جبر اوبراسيونا ما جي حيواني اوفرود وماتنا باطمان يعني من نبرح حتى جاتنا باطمان براسي işsizlik ضعفه وبتشاكوش savaşlara tıkatinin liboşe tıkatinin yani ne çözüm nine brasti yani mtwazın ko biraz önce او پرekuj بچا شرته ve qatandın جوارا ورا ve qatandın ne idara xo ne baştır bkin شو خدش ترى herkes ve بخو يعيش herkes ve iş sahasi ورا نفكرني
و اکونومی daha خوش به مثلا دورا دو دقسانه يعني هم الجند بون هم داتنا باطمانه مثلا ارزاقي خو ما تفيشن ما تكريمت بروز شو فيجا ملت حفتها لخه عيش كو هذا زاروكي وام شغله ويعيش بكو وهذا احتاجي خو حفتكي بين ورا اوجي بزوري يعني كو خانيجي نيوي باش خو يعني gerçekten zor فيجا زعب تقاويت بوي yes تقوي توي ببر تقاويت ادكاري اداره مالا خو بكي كنا خاني نيمي بو من كارون يعني خاني براسي وقت ما الجندم خرابون اماتن حيوان اخوكم مفروض مشهوره خاني كيما شيء كده راسي ياخذه اللي بالكم ام كريجيبونا من كار بخو كرا تجي زانم زانه لسر هر کسی تاثیر هي تبکی نکی تر قیمتا پراد ترکیه دنامایه پره پچوک ایرو بیا 5 milyon yani ki çit bece bira bece توی da Türkiye rasi nemaye çünkü ekonomi derken ekonomiye bir tüne be tüne ekonomi de Türkiye'de nemaye yani dükkan nake tüje nake em tevji em direnin cevkata tüje ama Türkiye penay krini yani سدما بيت شي افجكو بيداد به مساله ev mesele düzani hatta ku ev peskerek hebe hatta ku ev sorum hebe ev tüje ve devam ki her tuşki koradı be her töyerek aradı be zararlı jiçiye jive ve sorma ku em tedna ve de dijin hatta iroye yani zani ne hacı koştar be cema valemen بگرانی حتی که دچه خدا به ساق سولا خوبا به ملت خو نوا خدا چاره سر که daha چتر به حتی کردار روننی بسر نکوه کس جنی کاره بیش از اداره خو وکا ایسانا دکه کس جنی کاره بیش سری می حتی نیمه رس درته tamam جی بدین چورمیشت که راسیاوی اوه اما نکاره بیش وکا کد بیشه زکی سبیه تجه نکاره بیشه مودي براي من اجبراي قولا وا بيجم من ورثه مازونينه كرا ايشكي ام ناين ما حتى يرو من مكتب خوندي ام كان يشي خركب كن مشغوله دكان فكريه دكان جي حقي كري درناي وعياقه بجرانن ومصرف جرانه ومش حق درناي منات كارن بزوجين منات كارت شكي بكن اوان برح ما خدينا والله صدام يعني جركي نوها بافيغا امزاني ما سبب لي والله منوهر بيجن ابدا نو ازغرو الكيه ازغرو الكيه بنا ما كربو خبر دابنا بلاكو نو ازغرو الكيه ام نور خبر دن مش باشي خبر دن ام باشن قوم بي سي خبر دنم جزاوي دنم شو خنت از اشتتمه مزوني مم اي والله فيجا زاني قوام روس شركه فرصه دبيكو مثلا هركز مكتب خوينا وي كيفان عشابك يا فيجا مرف قافكو مكتب بخوينا مرض بك يعني امن كان اصناف ديبكن ام لوما مكتب خوينا فرقاوان اوى اما قافكو مرف بخوينا حقي مرف ندنا مرف يعني اف اما قام مرف عائله مرف بريشان مش البزت بن جركي مرف أطماع خو بكا وبكا بر إيشيخو إيخو بكا شو كي جورا ويخ مكتب قندي أما جوا كمرف بأز مكتب ناخوينم أم كرا مكتب ناين مجبورة وان إيشابكا دمك يوان إيشاكارا بكا لما مكتب ناخوين أما جوا إنسانه كي جو مكتب بخوينه جرك حقي وان بدمان حقي ونادنوا نا والله حقي ما نادنا ما خديني إلى كام شابكن يعني تشك سيما ناي يعني أفان مصرفي كنت كتب برداي مرضاي وان سلاح ملحي جو بردن تشتي جو بردن خديت تفشي برداي يعني نجبو ملتي جبو تشتي برداي كان دي شخصي مسألة والله ülke meseleleri değil. Ya bu ekonomiye gerek ki yani bir anaviçe jiret çeki bakın mesela yani değişim şartı. Yani gerek evzlam hara akalo. Evina yani hatta bari xarabuni ve ne bari başmuni ve ne yani çıkarı xarabe. Çünkü İran direne bire ve amtaf Müslüman am ökten direne bire ve savaş derti biraz ya gava savaş deri gava katliam deri bire insan harın çatışmış bir biraz او جروانا مجبوره çünkü am insana Müslüman elhamdülillah am mecburun ama gavak o savaştına be şahsi mesele be مرض şahsi mesele rabel الülke ki dibxa و şkola teka bur masrafi bika af ülke jvan galiban insan ala tava zarara am tab jami istaqantiya dan hatta mirre jami istaqantiya dan icab khode dünya ne xoşe durum ne xoşe vega و çıkay çab ali xarabuni vatça yani ومدامتنا يعني يا شاشتيا سياسته اكو سياسته يعني بريد بن نظام شاشيت كان جبروي ايكونوميجي يعني خرابيه شيء لو كاخد دركت يعني بقت خوازن بينا بكل بينا نابندنا شيء يعني تشتكي كشيا شيء يعني yani خوازن ekonomi pine bakın leni karın pine bakın peki çareseriya ve pine kirne çiye
والله بشكل زورة يعني اشترى بيجم يعني حتى فينا ببقى زمان ضعف لازم يعني صدمك كندا شنابه يعني زمان ضعف لازم او جی پیتنه کو شر وره سکناندن گوری و ايش خو شر هاتش سري هاتشتي شر يعني شر خو زراعي ده هاتشتي ده يعني شر ولا سكناندشي راحتي وصار شنابه ekonomi zor yani تشتكي زعمتها çünkü beni اوكي والله يعني تشتكي دقائق او كده نما صندوق كده تشكي نما يعني والله